Family imwe mwena wa Uruku Central Imenti ireda gucokeria ciuria na ihenya o uria kungihotekeka ciigi gikuo kia David Nkonge uria urakwiriire thero-ini ya borithi ya Uruku na njira ikiriga. Tunajiuliza hata sisi ukiangalia hapo kwa cell hiyo na mahali kwa mwenye akaombi hiyo siku zimekoi hivi na mtu hawezi kufa kama hapigi kelele, hiyo ni kitu moja. Marehemu anasemekana alikuwa na vurugu kupiga mrango sana. Kama umesikia mtu ambaye umetia ndani anapiga mrango sana, na hiyo ni mtu anaweza hatarisha maisha yake, ukaruhusu arare na reso. David uria urari murimi na muruti wa wira wa Cibarua aratuika anyitirwo ni borithi muthenya wa Jumatatu mathaa-ini ma hwaini thoko-ini ya Uruku, gugituika ari muriu na agikio thero-ini ya borithi ya Uruku, no kirigane niki kana no uramuragire. Yule hako na habari, hao wako hapa, makaratasi wako naye. Andika hata kama line mbili kile unajua, ndio tuanze uchunguzi hiyo iondoke. Na tunataka kujibiwa hiyo maswali. Alifikishwa aje huku atolewe na ni area na ni hapa tujui. Muigi na andu a nyumba yake mayuirwo ni ruo ciuria na matokoya ni momokeire borithio makihinyiriria gucokeria ciuria na gutaurirwo kiriga kigi gikuo giake. Kitu itasaidia sisi sana ni maneno ya postmortem, ndio tujue hii mtu alijinyonga kweli ama aliuawa. Borithi maugite we mwene niwe urerutire muoyo, no family yake ni thanganitie ripoti yo ikiuga borithi matiratariria wega kiria kiracungiriirie gikuo giake. OCPD wa gicigo kiu gia Central Imenti Boniface Lesiolo ni ikirite mukode kunyitwo kwa David ari muriu makiria na akiruta fujo thoko-ini ya Uruku. Oho ni akindeirie ati David niwe ureitire mbere ya riria borithi maratanyaga kumukinyia igoti-ini. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ken wa Kuraya.